Nduhungirehe yageze muri Israeli. U Rwanda rwunamiye abazize igitero cya Hamas kuri Nova Festival mu gihe hari ababifashe ukunde. Mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ikomeje ko bimwe mu bibazo bikomeye ku rwego mpuzamahanga, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Nduhungirehe yasuye ahantu hafite amateka akomeye kuri Israeli. Ni ahantu hibukirwa abantu benshi bishwe mu gitero cyabaye kuwa 7 Ukwakira 2023 bw'abarwanyi ba Hamas bagabaga igitero ku bari bitabiriye igitaramo cya muzika cya Nova Festival. Urwo ruzinduko rw'u Rwanda ruje mu gihe isi ikomeje kwibaza kwa zaza h'amahoro mu karere ka Gaza n'ingaruka z'intambara imaze igihe hagati ya Israeli ndetse na Hamas. Uyu munsi muri iyi nkuru turarebera hamwe icyo uruzinduko rusobanuye, amateka yaho Minisitiri Nduhungirehe yasuye ndetse n'impamvu urwitso rwa Nova rukomeje kuba ahantu h'ingenzi mu mateka ya vuba y'isi. Se abanyaribani baraza kwifata gute? Ese biraza gufatwa gute mu burasirazuba bwo hagati? Ibyo byose ugiye gusobanukirwa. Ni wa munyamakuru wanyu Bengoziyana alias Kusanovu yinide QuickTimes news. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ivuga kuri uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe muri Israeli, aho yasuye urwibutso rwa Nova Music Festival Memorial rerereye Eleme mu majyepfo ya Israeli. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yatangaje ko uruzinduko rwari rugamije kwibuka no guha icyubahiro abantu bahitanwe n'igitero cyabaye kuwa 7 Ukwakira 2023. Igikorwa cyabera ahantu hibukirwa abasivile benshi bishwe ubwo bari mu birori bya muzika yabyitabiriwe n'abantu baturutse mu mpande zitandukanye. Uruzinduko rwa Minisitiri Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Nduhungirehe bwe yasuraga Nova Music Festival Memorial yunamiye abantu bahitanwe n'igitero cy'iterabwoba cyabaye kuwa 7 Ukwakira 2023. Urwibutso rwa Nova Festival rwubatswe mu rwego rwo kubika amateka y'ababuze ubuzima muri icyo gitero ndetse no guha imiryango yabo ahantu ho kwibukira. U Rwanda rwagaragaje ko kwibuka abazi ibikorwa by'urugomo ari kimwe mu bikorwa bifasha abantu kwigira ku mateka no guharanira ko ibyago nk'ibyo bitazongera kubaho ukundi. Kuri urwo rwibutso amazina n'ibimenyetso by'abishwe bikomeza kwibutsa abarusura uburemere bw'ibyabaye ndetse n'ingaruka ibikorwa byibasira abasivile bigira ku miryango no ku bihugu. Uruzinduko rwa Minisitiri Nduhungirehe rufatwa kandi nk'igikorwa cya diplomasi kigaragaza ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse na Israel. Amateka ya Nova Festival n'igitero cyo kuwa 7 Ukwakira 2023. Kuwa 7 Ukwakira 2023 ni itariki yabaye amateka akomeye muri burasirazuba bwo hagati. Kuri uwo munsi Hamas yagabye igitero muri Israeli, abarwanyi bayo binjira muri Israeli baturutse mu gace ka Gaza. Iki gitero kibasiye abaturage ndetse n'ibikorwa by'umutekano. Muri abo bagizweho ingaruka harimo abari bitabiriye igitaramo cya muzika cya Nova Festival cyaberaga hafi y'umupaka wa Gaza ndetse na Israeli. Abitabiriye iki gitaramo bari bategereje umutsi imyidagaduro n'umuziki, ariko ibintu byahindutse akababaro bw'igitero cyatangiraga. Abantu benshi bahise bahasiga ubuzima, abandi barakomereka ndetse abandi baranashimutwa. Iki gitero cyabaye intandaro y'intambara ikomeye hagati ya Israeli na Hamas, intambara yakurikiwe n'ibibazo bikomeye by'umutekano ndetse n'ubutabazi mu karere ka Gaza. Impamvu kwibuka abasivile bifite akamaro. Mu mateka y'amakimbirane yo ku isi, kwibuka abasivile n'urugomo ni igikorwa
gifite uruhare runini mu kubungabunga amateka. Abaturage badasanzwe bagizweho ingaruka n'amakimbirane nibo bakunze kwishyura ikiguzi gikomeye. Urwibutso nka Nova Festival Memorial ruba ari ahantu ho kwibuka babuze ubuzima, ariko kandi rukaba n'ubutumwa bwo guharanira ko ubuzima bw'abantu n'agaciro kabo birindwa. U Rwanda narwo rufite amateka yuko kwibuka abazize ibyago bikomeye bifasha igihugu kurwanya ingengabitekerezo y'urwango no kubaka ejo hazaza hashyizwe imbere amahoro. Umubano w'u Rwanda na Israel wo uhagaze ute? Kuki bundi Nduhungirehe yagiriye uruzinduko muri Israel? U Rwanda na Israel basanzwe bafitanye umubano ushingiye ku bufatanye mu nzego zitandukanye. Abo bihugu byombi byagiye bigirana imikoranire mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ubuhinzi, ubuzima ndetse no mu zindi nzego z'iterambere. U Rwanda rwagiye rugaragaza ko ubufatanye mpuzamahanga ari ingenzi mu gukemura ibibazo byugarije isi. Urugendo rwa Minisitiri Nduhungirehe muri Israel rubaye mu gihe ibihugu byinshi ku isi bikomeje kugerageza kugira uruhare mu biganiro bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se muri Middle East. Intambara ya Israel na Hamas n'ingaruka zayo. Nyuma y'igitero cyo kuwa 7/2023, Israel yatangiye ibikorwa bya gisirikare muri Gaza bigamije kurwanya Hamas. Iyi ntambara yakurikiwe n'ibibazo byinshi birimo umutekano muke, ikibazo cy'abaturage bimuwe ndetse n'ubutabazi bukenewe ku bantu benshi. Umuryango mpuzamahanga wakomeje gusaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abasivile barindwe kandi hakorwe inzira ziganisha ku mahoro arambye. Nubwo ibihugu bitandukanye bifite imyanya itandukanye kuri iyi ntambara, ikibazo rusange gikomeje kuba uburyo bwo kurinda ubuzima bw'abaturage no gushaka umuti urambye w'amakimbirane amaze imyaka myinshi muri Asazuba bwa hagati, by'umwihariko uhanganishije impande zombi, ngo ndavuga umutwe wa Hamas ndetse na Hezbollah ndetse n'igihugu cya Israel. Urundi byo mubira n'ubundi mu gihe Israel amakimbirane yayo n'igihugu kimwe mu bihugu bikomeye ku isi na Iran atararangira, n'undi agatakomeza ibibazo bya Hamas ndetse na Hezbollah ndetse by'umwihariko n'igihugu cya Liban. Uruzinduko rwa Israel, uruzinduko rwa Minisitiri Nduhungirehe ku rwibutso rwa Nova Festival Memorial rugaragaza uruhare rwa diplomasi mu kwibuka abazize ibikorwa by'urugomo no gushimangira ubutumwa bwo kurwanya iterabwoba. Mu gihe isi ikomeje gushaka ibisubizo ku bibazo by'umutekano muri Asazuba bwa hagati, hari ibikorwa byo kwibuka no guharanira amahoro bikomeza kuba ingenzi. Nguko bimeze uruzinduko rwa Minisitiri Jean Patrick Olivier Nduhungirehe. Turaza kumeza kugenda tureba uburyo bigenda tuba updatinga uko amasaha agenda yigira imbere. Iyi ni the QuickTimes news. Wewe icyo usabwa no kujya hasi ari subscribe ukandaho, ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye za the QuickTimes news. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe gahunda za the QuickTimes news zikomeze zibanogere.